Pinakin isang bulu pinang naturang na maraming naturbo nung nalaw. Yung bulu pinang karangwani, ni siya matsyung na pinang nikuha. And doon nga veraw na platform ko na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel. Kaya ko siya matsyung may kinanakab nikuha. Sa akin na pag-ikot ko yan, na one tandaw na numikina na sere. VTFM sur ng belo, and vito ko ni pinang na Total Energy Service Station, official energy partner of the Fijian Road. Bula na ka Iso Montego, pinawala mo na sarasar yung manaka nakanikuha na puno na mga sarasar tumikin ang sa akin tabagi ko ito na one vinanumi and said na VTFM sur ng belo ano ba ito ko rin na Total Energy Service Station. Bigyan mo ni kita ng dawa ka lori na namuti ko na lori kung rin matakat yung gori eraw vewe kanibinaka nga kay Total Energy Service Station, official energy partner of the Fijian Roa. I've been burning bright so long I can't remember. Pretty girls and late night bars seem to be my line of work. Believe me when I say I can't stay this high forever. This man's had all he can stand. I'm gonna lay this body down, sweet Annie. Can I stay with you a while? 'Cause this road's been putting miles on my heart. Sweetheart, I've been living in a fantasy. One day lightning will strike, and my heart will lose its fight. But don't give up on me. Sweet Annie, I know I promised you a lie. With an empty bed and the words I said don't carry any weight. If I could take back yesterday, find a way to start it over. Belum nak alumita ma sama sartu mai Sydney, mai Australia. Belum nak talanga taju Seru Mario Josevata Turanga Wata ke vasu nibiwa Dong belum nak Gay share takatukan na video ngover na mo friends. Meron sara-sara talaga may. Era daw rungo to ka na VTFM Facebook Live. Kaya na binunong na sara na VTFM sur ng belo. Era sa meron to na sara-sara. Guys, share ta kay ni Vera na video mo. Limungan nina mo share ta ka na kaya na binaka. Nimbulo binaka talaga na sara-sara chukumay na platform na VTFM YouTube channel. Napuno ta mga nanonood buru-buru libungo sara-sara tumikin na katumbuki ko tiko na kaukawa baka internet ni Sambulo binaka. Ni Sambulo binaka talaga na borong ko tiko na namuni ratio and a frequency na VTFM 92.2 FM ni Sambulo binaka. Sweet Annie, can I stay with you a while? 'Cause this road's been putting miles on my heart. Sweetheart, I've been living in a fantasy. But one day lightning will strike and my bark will lose its bite. But don't give up on me, sweet. Pinakna kabi ni Vakan Romusinga and the Santon Makachuna Yawa
kanta vena no mijukina na sera na kavini ko na vena no men sera na VTFM sur na belo sa va kotituan ni bakon ni binaka lebo mbola binaka ermasi thokai savu ni mbola binaka tai J Golsi na korbo kumbulau mai mbua mengai na no mijukina sera ngoro tata roko o nana vuta o chochi o keirto mai karroko mai tunuloa keire keda sara mai vuni makosoi na vonu the count robe mbola binaka talanga na bakon ni binaka tuani na sera katarava Weke mdorang kasini vuli ana kasavu primary school mai the count robe mbola binaka mera wale si Teresia Marama kere tiko na sere ka tarava meratong no mikina na breakfast team and a golden cowrie Italian restaurant Shangri-La Yanuda Island Resort mbola binaka Andrew Turanga ni mbola binaka na bakon ni binaka tiko be Romeriama KD bataki Juju mai nabakai mai Nandi mbola binabale utamai di binabale na sama chikuma na VTFM Facebook Live ni mbola binaka talanga na maramatina ena nonda veibal ni kuro kede bakon ni binaka nito makatuna bakon butay bakay kabe ni sa mbola binaka talanga na sa suka chikuna job wanto chikuna taxi na minibus kaya ng basi sa angkay leso kipale ni sa may dapan na takataka ng doon na singanay Mbola binaka AR Mbotitu Vola bina Domo na tau tato kana vonga ninda line doki doki sa voe rusang vul na miniti
Melim na kalaw kani wuti ngai beda na itukutung ni bibolengo and ngai lisubi ke munita lamay na VTFM Surnambelong. So creamy in every bite. Simply delicious Punja's cream biscuits. 8 different flavors, whichever you like. Oh, so creamy in every bite. Chocolate, strawberry, lemon, and lime. Orange and vanilla for a real good time. Tropical and the yummy caramel mocha. Simply delicious Punja's cream biscuits. So creamy in every bite. Simply delicious Punja's cream biscuits. E maruta ka na Fiji Link mesemati ko e nabesinga ki sabu-sabu. Buka na bakidengu e nandona ya ua. E dho banyona na buka e nandona singa mai suba ki sabu-sabu kaya andona ngauni ni buka e besinga mai nandi. Sikoban na nono tu website membaleta ni tubu-tubu ni buka. Fiji Link e nasemati ko kinatinkan duwa na panuebiti. Sikoba sara na fijilink.com. E tiko na beka labaki. Ay, Vivina Margarine. Baka biyaw, sa timbe. Saoda saranga na voli margarine chikumai. Sao chita tolo saranga. And no voli margarine katarava, voli nga na Flora Margarine. Flora Margarine embulia mai na waiwai ni vunikau, karasina na omega-6, kina vitamin E. Brownie dinga mai na Flora Original, Flora Salted Reduced, Flora Proactive, Flora Buttery, kina batoli olive oil spread. Dua sarvi ko na Flora Margarine ni kuwa, and andua nga na supermarket evoleka. Flora Margarine, totoka na kina ikana-kana mai na vunikau vinaka. Ngan revan beka mo tauri lavu wakan dinau ngai seng na vanua o molikina selele imbek na vanua o rauni sikova ena vukuni no mvukei tambana vone Credit Corporation elambasa sa tiko ena Damoda City vukei ena vukuni no businesi motaka se davanga kito sa tu vakarau sikova na nito tambana vo ena Damoda City elambasa se email ena talk to us at creditcorp.com.fj. Credit Corporation, funding futures. Pinaka turang kira marama tomani chikano muninda numina sere na VTFM Surnambelong bulu pinaka AR Mbotito dholo pina Mike saka si Kaitonga Batista Kaitonga ni bulu pinaka turang tai bulu pinaka tala turang naita samiso ni wanga vatu lewa vuna nombai sara-sara cuma kamaya sesa na kami ko sabang bulu tu ani ko na iwasan ngauna ni vena numina sere na VTFM Surnambelong na bulu taltunga ni berto nang kasini vuli man na korni vuli na Civicoso Village School Maimba kartong gay deng utokong ko kanang karabitabi nando na singini buli abang ni bina kataltungan ni turang na ita samison ni wanga batu lewa vuna bula bina Mike atala kena Stefano Kilay singa toka Methodist Primary School staff keda sara mernano mena numine Stefano Kilay vaso ni viwa kereti kuna sara kataramang ko mengay ba nanumi sertu mai nabotua nadula mana tu sao tinai walu tinai tano apa tekir kita saran lewini korkede nabotu angkonga Kashmir lautoka kelera tinai bulu maleka Mike setevana lewandau bulu mina kangkonga nukuloa Maimba na pakang bulu taltonga ni Ferry Rongida kereti kuna ser ketarong ko merangay na numikin na lewe ni Madhuwata Girl Guide Leaders bulu mina ka Ili Matikiwai wakang bulu tu ni Vatu Rekuka kereti kuna serang ko merangay na numiti kunikina na vuvale na Loma ya lewa family au na bulu taltonga be nelinga de na turanga bula mai keli pinakabali na siyam ko kita usam sarjo kanin navai nandari batu roko viong kalida opa rombulo pinakanantela na mundre ngai wani mbuku siyam chukuni kina na kabini ko seni na lewa tonga bulo pinakabibi na numitu kana serang gore Bay of Plenty maini sulandi ve memselitua wata kisa ini pinakabali na siyam chukuni nondo panua watang kina nondo puru lebungo. Sama jika anda betul nak kau mga internet, anda mau nalibili mana VTFM Facebook Live, kena VTFM YouTube channel. Nimbula pinakatalangan na sama jika mana namuni radio. Kanting kita katiko na frequency na VTFM 92.2 FM. Namuni to kani Mike Randoa.
Uti nga na serang ko. Narangirong ko totalan ni uti ni waswasin ni namun ni nanumya na sere. Nimbara na kay dapat ko na 5. Pinaka sa ikon na nonggu katali ntomono na vonga ke waitan ralangi featuring Balekoroy and Tumundo. Sa vo dio na miniti melli mana kaloko tomani ka bakuru chukane uti ni wasuwasi. Ninna mo ninna no mena sera. Bulo bina ka bakalo ma eliki, bulo bina katay vo bulo tungani ko na loma ni texting ko na LT6885. Bulo bina ka Yilen Litha. Ngonga e barondo lima imba, bulo bina ka Mike. Janix namborisi dolangali Mike kalau ngatu tiko nang karabitabi Magi Lesikimba Arnayan Ramatangali tai kavu dolabena naita Mike kito kere chukone ser katara mongore mengai bono no mikina irna lingre pen karabi kita sarana tampana ni pipa kontutum tak ngango lau toka mengana no michuk mikino tai kavu rocks omaya oskipa ke dago mbulo bena katal ngaratu Simoni Rina Korbatu mengai no michuk na ser katara mongori ve neto na maraman ni lomay nasau toka mai tailevo saba ang bulo taltungan be kalaveti meke bulo mai benga nganggo na koro na veva benga o tux lopotala na kuro chosi o reapi be botei chungan ngoro kala bulo bina ka moji yali saya mai kendala ne bisi nganggo totoko tuka makaresisi na bonga ni domomuni ana nito borong chungan ngo endala ne bisi ar botitu ser katara pa mengeno mikeno te vita sai la sao jo abo simla lautoka bulo bina ka Gerald driver
bulu pinakataw na wangalebu sira arnayan ramangali. Abang hindi pinakataltungan ni Luciana Tinanivalu. Nimbulu pinakaoba peli na ituivau dalo pinanaita warong sartu ni goy vuna niu mai seru. Ano bang bulu taltungan ni Biz Verkauta bula oba kito na squad ni Harvey Beef and Hides Department o John Bowman na mukela o Biz Verkauta na watu vuna manitasiri o teki Brody na ngone ni Valangi gonga Southwest and Western Australia my Perth kito sa abang bulu sartu yani enan nonda bono. Sa walu na miniti lima na kaloko. Sa nadaba talanga kena woni venu numia na sere na VTFM sur ng below K Total Energy Substation official energy partner of the Fijian Road. Yan ang makatala na kami ni mataka manabi mama na vaki na lima. You must see.